Ngatho cia mwanya ni gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Kitu wale wameolewa wamenishinda nayo ni stress tu. Ti miario yakwa ni miario yakorwo ikiandikwo ni Karen Nyamu uria utindikitwo muno ni arumiriri yake ni undu wa guthukia kihiko gia Eddy na gutiga Eddy na maithori maingi, na Karen yagikorwo akiuga we ndathitũragwo na ndatangagwo. Karen yakorirwo agishare video akionania uria marathie na tumaisha tuhuthu kana marathie na mbere na tumaisha tuhuthu na samido wake thutha wa Eddy gukorwo akioha mirigo na ciana na makirora kuria USA kuria akoretwo gathabari kanini thutha wa Karen Nyamu guikirio ndumiriri ni arumiriri yake akirwo ati ndekaga wega ni gutuma Eddy agikorwo na kieha na maithori ni undu wa kihiko giake. Karen Nyamu ni akorwo agicokia o ta mutugo. Karen aria thutha wa murumiriri uyu gukorwo akimutindika na akorwo akimurekereria ndumiriri akimwira nasikia hujaoleka na hiyo kujilazimisha yote uye na kujintroduce kwa watu wa Nyandarua. Nake Karen thutha wa gukinyirwo ni ndumiriri iyo ya murumiriri ucio taronekana gukenio ni ndogo yake na samido ni akorwo agicokia akiuga niliintroduce nikasema nimeolewa my friend, wacha sisi tupendane na tulee watoto. Kitu wale wameolewa wamenishinda nayo ni stress pekee. Iyo niyo miario ya muteti Karen Nyamu kuri murumiriri wake iguru rigie kwendana na muthuri wene. Ndiguciaria makeria, make sure no turn on your notification or subscribe niguo hindi ciothe twaikia video gakorwo ri wa mbere gukinyirwo. Thank you for watching, tucamanie in our next one.